report kuba ngabe ithuba la manje manje ngiyakuthola umoya wakho phansi phansi awukho phezulu akunayo imali eningi kuqama ngizokukamla muthi wakho sisebenza kodwa isikhathi kakade ngani ngibone nje bethuka laphana ku-social media ngabiza ukhazini wami ngathi size sizokhupha imali sikunikeze nothando bathi bafuna i-akhawunti yakho ku-social media-ke sangakufiti ungakhali uka-ke phela ngitshele uyabo mina ngikhuluma ngami edayisa esikoleni sikhulise ngalokhu dayisa esikoleni so kunenali sasifike nana ngikuxoxela umntwana kuthela sasifike endaweni engibone zami ezikulenya ingane uma wayesebenza noma kwadeni noma be-right bakwabo singasakhela ubhuti ikhaya baba be-rich bathengasona sikhule baba zinecebile esithanda ethengasona ngoba sesithithi sasikukudla kuyongena kuleya ndlu angakhokhela isikole fesi angasithengela esithanda kodwa waziyo ukuthi baba wobani ezifo ngithola ifeva bawuthi babo wakho siyakhula kuleyo environment thina siyayazi le mzini e-rich kuthiwa umuntu othi noma uhluphe ngako wakuthola amakhabhoni mina ufune khona e-right ngemali emakhaya imali yasangokhaya ethangiyisi so leyo nto ngithithile kutomya ungakhathazeki uyindoda indoda ayibi indoda ubantwana kumzukulu othena kena yininsizwa bathi akaphile kubo akasiyinsizwa ukuthi ekhaya kwakhe Ngibingelelayo ngamzakwethu ngicela uma uqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu ngamzakwethu-ke siyakhumbula ukuthi-ke lapha eThekwini khona owesilisa owadelelwa owesifazane kwathinteka abaningi-ke ezinkundleni zokuxhumana sebeyahamba-ke baya kulona-ke owesilisa bayomsula izinyembezi. Mina-ke nawe ngamzakwethu bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho uthi wenzeni ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button.